खुरमजरी मियंग ताबिरिबसिंगु तराम ओक्चरी ngasi maroiba pauda handakta MLA dagi disqualify tokraba Trinamool Congress ke KS Joy Kisan TS Bisorjet amadi Olukoi BJP da yaukre disqualify tobagi yaningdaba phongdokpada speaker amasung chief minister gi mitamai thaba maram chade democratic oide haina MPCC gi general secretary Jordan Wakomna phongdokre amadi economic blockade tawragani haina media da phongdokhibadagi oil pump kaya thaule chwe haina thonglonaba hokre mapungoba pau pizari handakta MLA dagi disqualify tokraba thangmaban kendra gi MLA case Joy Kisan Thongju kendra gi TS Bisorjet amasung Wangoi kendra gi MLA Olukoi BJP da yaukre makoi ohumbu state president TS Chawba amasung national executive member Manipur in charge tabe gauna taramno okre state president TS Chawbana Manipur da lenga liba Congress government ke bichang naiba YL amadagi fam lawthok laglaba MLA ahumna miyam gi YL bu thazabot mato ubada party na lokhatpani Hauziti Miyamgi Wayal na Congress Mutalagani Haiki. Case number 1, 2, 3, 4, Hawa, Hundu Maga, 5, 6, 7, Hana local Latana, Makana Juleba, Matuna Juleba, Maya Hidigi, Saltaga Lukori. Karina, Lepak Kitamakatsum, Matoki, I have a meeting at all, Madu Siri, Bobini, and Day. Ika sunate soidoro sin soido sitta tawganu haiga leibani hana tawgadaba Manipur State Congress Party ki sangba Congress chang hiba masana tawragadaba leilo poto madu hudu maga tawuido tawri se masina tu machum tawdre haiba taksebani TS Biswajit na awonba khunai ama puraknabagi pandamda angamba pangal puthoktuna thabak tawbadagi Congress na kalak mihoduna namduna fam lokthopani miyamgi pangal da thazaba achumba asengba pamjaba ama oina YL sangda changbagi mahuta BJP da yauraga mikhal thengnanaba firep lobani phongdoki hogi dawrkini masida jal mayam ama thajarkini pacha mayam ama praja mayam dagi chupakkiba mayam do ngasi laiba recruitment laiba policy Ada department khudimata laiba policy laibra laitabra haibase prajamya natraga laiba purungse sakhi leba adubu ngangba nadabagi upai tabgi tumen lainarka laiba masigi reaction noma one day or another day sointi lakini habsineba Olukhoina Ingnisini Taratareta Pangthogadaba general election da miyamna Congress muthatpa ngaiduna lairabadi Manipur mutkibana halagani haina Line insinduna BJP gi MLA ahum assembly da thamnanaba disqualified tohlakpani nan makai tofum khangdraba MLA oina leirambadagi BJP gi MLA oina leiba fanglagani khanbada hena nungaiba fawi haiki nakoi natragadi lebak se kalnu namroi nakoi thuna nakoi disqualified tawlaga BJP de yaura lepak se kanbada nakoi ahumna hala harwai da thogam piu haina isona phir kudam ni haina Case Joy Kisana Congress na luchungba government ki sarupum namak thajaningai amata oidre makoina tawruba arama thabak kaya na maram oiraga fund kaya kakthapa haurakli aranba hainaraba Congress government na pirakpa YL gi mathakta miyamna amu YL pirakpadu khaurang ngairi phongdokhi Asenba apoigi pigong mumutuna paja miyamda apoi kangna apoi isuna kuchara thonga manungda leiba masude kai no khanganda bado apoi ngasi pawung chawna kangna roi haido ole kodna da kloi bone obala maduni obala poi jeno madu si kure paja miyam awa bado madam bode ni khang doise disqualified tawbagi yaningdaba phongdokpada speaker amasung chief minister gi mitamai thaba maram chade democratic oidea haina MPCC gi general secretary Jordan Wakomna phongdokre wafam singa si mahaki yumda pangthokiba pawu mifamamada mana phongdokibani pawgi mifamgi mangoinana kendra ahum gi MLA sing disqualified tawkraba matungda honglakliba rajniti gi fibam gi matangda ngasi MPCC gi general secretary oidiba Jordan Wakom gi yumda thangmaiban block congress committee na sinduna miyam gi oiba mifamama phamki karigumba Maraki oiba Mikhal Pangtokpa tarabadi Jordan Wakombu Congress ki mirep ohenba haina warep lauki pawgi mifamada Jordan Wakomna MLA ahum disqualified tawbaga mari leinana speaker gi mathakta MLA sina maruina local MLA oiramba case Joy Kisan na phongdolibu wafam singa si laibak thibani masi speaker amasung chief minister bu lana uhanana ba wafamni karigumba makhoina pendrabadi court ta chatuna wakat pa yai
असिगुम्बा फिरेप लौदना मियाम खोमजिलगा स्पीकर अमसुंग चीफ मिनिस्टर की इफिजी मई थाबा अमदी इरांग सागतपा असि मरम चादे डेमोक्रेटिक ओइदे मसी आयना एमएलए अमदा करी पी हाइबा करीमता खंगदबा माली मालेम के अतै मफम अमतदा जज की मथकता पेंदबा फोंदोकपा अमदी इफिजी मई थाबा चनदे कांग्रेस पु परा तंबिगनी हारिबा असिगी मांगोइनना एमएलए ओइबा हाना हाइबा चंगी हारदुना मरक की मिखल पांगथोरलबदी मिरेप ओइनबगीदमक महक सेम साबा हौरे पार्टी के अयाबा ngairi haina jotin wakhomna phondokhi oram amoina ma victim amoina challenge to bai madu challenge to bai mahota swaida migi atopa kendra prajana nonga do nonga ifiji mai tha bai se ngasi prithvi hom ta chana koram judge mena to pendre haragati madugi appeal to hom lai appeal to hom to chatra dana judge men adu piriba judge adu ifiji mai tha bai se ngasi asumba history amtada ngasi bogda leikhi judgment to pendra ga appeal to bai magi madugi hi magi right khudi magle ado masana ai right to the challenge to roi hai challenge to roi hai means magna ma bu disqualify to speaker na to summe hen ma masana khan dei war bai ai मणिपुर की लम ओदिबा जुको वैली की सरुकता नागालैंड लम खोपचिलपबु मणिपुर सरकार ना तुमिन येंगदुना लेबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना हयेंग जुन की तांग अमगे अहिंग नुंगयाइदगी इम्फाल दिमापुर लंबीदा कमिटी फॉर कोजुरी जुकोलैंड बाउंड्री रिजोल्यूशन ना मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथरगनि हाइना मीडियादा हेक फोंदोखिबगा ngasi इम्फाल की अकोइबदा लेइबा ऑयल पंप कया थोंग लोदुना पेट्रोल नील हाइना थादुना थमनक्रे ऑयल पंप खरना अंगनबा अयुक्तगी हौना गाड़ी कया परेंग लेंगदुना थाव लोंनबो होनकी मणिपुर दती नेशनल हाईवे दा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौगदौरे नत्रगना पेट्रोल की ममल हेंगटपा अमदी ताथबगी पाव हेक ताबदा पेट्रोल पंप कया नमरम पीदना थोंग लोनसिनबगी चनबी अमा लिसांगसिना चथदुना लागली मरम चादना पेट्रोल पंप कया थोंग लोनसिनखिबदगी प्रजासिंगना अवाब खुदोंग चादब कया मायोकनदुना लागलबसु ngasi fawba petrol pump kharana chathariba thawong asigi matangda sarkar gi mari leinabasingna yengsinbagi wafam leitri masina maram oiduna petrol pump hangliba kharana maning makha tamna aronba lalong ama chatharabra haina praja section kayadagi thamdarakli मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट मंगा की मनुंग चलिबा सरहिस सेनापति उखरुल चांदेल चुराचांपुर अमसुंग तमेंगलोंगी एडीसी तरुक की मिखल हयेंग पांगथोकदरिबा असिगिदमक मणिपुर सरकार न सेम साबा लोइख्रे एडीसी तरुक असिगी मेंबर पुन्न चनिगा निफु मरी खननबगिदमक मिखल असिदा पुन्न मिरेप जमरीगा मरफुद्रा मंगाना लंबा तौनरी पुन्न पोलिंग स्टेशन लिसिंगमगा मरफुनिथोइदा एडीसी तरुक के वोट थादनगनी मिखल असिदा पुन्न वोटर मसिंग लाख तरुक लिसिंग यांखैमाथोइ चमापन हुफु मरीनी मसिगी मनुंगदा नुपा वोटरना लाख होम लिसिंग कुंथ्रागनी कुलुमदोय अमदी नुपी वोटरना लाख होम लिसिंग तरामापन चमापन निफु माथोइनी पोलिंग स्टेशन अमममदा सिविल ऑफिशियल मंगा ड्यूटी लेगनी पुन्न सिविल पार्टी लिसिंग मंगा चमरीगा तरा डिप्लॉय तौरी हंदक क्लास 10 की परीक्षा दा MIL मणिपुरी सब्जेक्ट मैते मयक्ता मार्क वांगना फंखिबा महिरोय अनि सेलगी मना पीदुना पुनिंग थवक्रे Coordinating Committee of Mingle Club LYSSU Lilong Amadi LYDU Lilong na sinduna Shell Gimana Piduna Ikai Kumnaba Utkraba Mahire ani adudi Little Flower School gi Mahire Kakwa Namirapam Lakai dagi Jipita Okram Amasung Tiny Church School gi Kurai Kongpal Nintobung Lakai dagi Asem Milani Little Flower gi Mahire Jipita na Mark Chama gi manungda Mark Marfudra Taref Funky Asem Milana Mark Chama gi manungda Mark Marfudra Manga Funky Makoi anida Ibudo Judging Lakpa Purai Romba Award Oina Mathang Sina Lupa Lising Taret Amasung Lising Manga Amadi Certificate Piduna Puning Tawatki Tarongo Mari Lena Puariga Sagwa Nabab Maherol Gi Maramda Maite Mayagna Oja Laijan Iba Wari Lairik Amasu Miam the Kudol Tamki Taromaduda Dr. I Tomba Dr. K.S. Deva Dr. R.K. Ranjan W. Jinendro Amadi Coordinating Committee Gibu Sinasaruk Yaki Imphal City da Pamdava Thodo Thotanaba Police na Lakolapa Station Tharang Manung Chana ngasi ayuk BT Road tagi hanagi ariba assembly taba family welfare lambida police na combing operation chathakre khwaraman kechel gi akoibagi mafam kaya dagi mioi sing produktuna mafam asida amamamta oina wahang pahong chathabagaloina na saktak che yaubra haina check tawki
World Tobacco Day ki thorong asi malemgi mafam atai da pangthokpago Manipur da supangthokre Indian Medical Association Manipur State Branch Medical Directorate National Health Mission National Tobacco Control Program Voice of Tobacco Victim amadi kadana sinduna ngasi lamfel da leba Indian Medical Association ki holda thorong asi pangthoki Stop Illicit Threat of Tobacco Product haiba Team na pangthopa tharamada Family Welfare ki Director Dr. K. Razo, Health and Family Welfare ki Regional Director Dr. L. Asananda amadi Imagi Vice President Dr. T.S. Vimo yauna miyoi kyana sarvya ki tharunga mari lenana Family Welfare ki Director Dr. K. Razo na Churup sizinabana hakchang mangba amasung masidagi cancer laina narakpa yauna hidak mana sizinabagi amangba kaya miyamda khangan ki. Nasagi tobacco haro posa si yamna tamthiba posa mani masida koina nicotine haro posa am khayari masi koina masi sina gadi yam addictive oiba paksida seasoning ba ada masida thousands of chemical components sawi masida masi manung jita 20 it yamna carcinogen habidi cancer thokan ba pot oiba masi manung da khudaman habda n nitrosamine amadi n nitroso amino acid hydro poset ansi masi yam cancer thokan ba posa mani masina khoi haksang da any part khoi cancer thon bi yai maram dina yakoina asingba tobacco si thingba parja myam gisu yakoina hajari madumdi masi thingba teng pangbiu ngasigi tharongga mari leina hidak mana sizinaba toklasi haiba wakhalonda lamfel da leba Health Services ki office tagi lamfel pata leba imagi office fawa mahirisina khongchadama chatki Tripura da Armed Forces Special Pass Act Lothokibagu Manipur gi mafam pumnamakta thamliba ek asi government na Manipur miyam gi tungi yafana bakhalaga lothokadabani haina Thawbal District United Women's Development Organization and dawi tawri issue asida center da intopagi thabak tokpiro ek asigi marumda Indian government na yellow mi simbu namthaduna thamlaga mainland Indian singi lenga onthoknaba honadiba asi thingnaba thawna utpiu hairi pawgi marathana atemba break amata break matungda taramokchari Lamlai Kendra gi manung chanba chalo khulgi sanabung chauthoknabagi damak kilometer amamuk sangba turelgi paloi park chawna lebak thonduna Kendra gi MLA KSS Birena semkre masigi damak chalo village development committee na MLA KSS Birembu thagatpa phungdorli S. Kumar Film Production Puthokpa Manipuri Digital Film Surrender Wanted Lintoitu Ngarang Varghese Chandra Open Air Theatre the Phongkre Tharamadu the Manipur Pollution Control Board ki Chairman Dr. N.G. Bijoy Film Forum Manipur ki Secretary Soman Yauna Miyoi Kyana Sarvya ki Film Asida Kaiko Amadi Somana Chingba Film ki Artist Kyana Sarvyari Film Asigi Producer na Digvijay Amadi S. Kumar ni Screenplay Amadi Director na Rajeni Mitay mayek tambiba anawalub ama thoropagi matangda milal na pagumi pampangthokre ngasi milal gi head office ta pangthokpa pagumi pamaduda Vice President M Naukhamba na phungdok kibada mayek amasung lol chakhona bagi damak milal na chahi kaya gi mamangdagi akan mamong dohona duna leiri lol amasung mayek asibu hena phaganaba Directorate of Language Planning and Implementation hangdopagaloina na Education Minister na Chairman oiba state level Lesikon Committee ko body ama semduna thabak paikhali chedaga sida mitay mayek tambibani haina loop ama thoroktuna makoina mayek tambibagi thabak chathariba asina miyamda chamamnaba fawale hiramasi matangda thorakpa afafatak gi fol khudingmak milal puroi loop aduna pujagadabani haiki kanagumba lanai loop kharana masabu adi masagi oiba mingchet amadi senthum pamba gi wakhalon manba thongda namdamasigi lon khaidagi khangba amadi khaidagi sumbasi aikhoini haijaba kangbu khara pauche singda thengnerpadagi asumba miwai phur adi lukaya thorabadi lamdamasigi mangin thana sengolaliba lon sakon honariba amadi mayek sakon honariba milanna miyangi mayokta leibanena luksekani maramdi thak wanglaba mai masingda sangkholaba habadi intelligent person aduga scholar kayana Semba adugumba mioi kunthagi oba election committee ni
मणिपुर हिंदी परिषद की मखादा हिंदी लोल अमसुंग साहित्य संदोलिबा मियोइसिंग ओइबा नोमुगी ओइबा प्रचारक सम्मेलन पांगथोखरे मणिपुर हिंदी परिषद की होल द पांगथोप थरम अदुदा परिषद के प्रेसिडेंट अखिलंबम कुंजकेश्वर सिंह वाइस प्रेसिडेंट रमानाथ अमदी प्रोफेसर आईएस कांगजम याउना मफम कयादगी लाकपा हिंदी महाविद्यालय अमदी विद्यालय की ओजासिंग सरुया के हिंदी महिरे ख्वाइदगी यामना तंबगी दमक वांगबल द लेबा हिंदी महाविद्यालय अमदी खंगबोक द लेबा उथान हिंदी विद्यालय दा सेलगी मतेंग अमदी साइटेशन पी के आईएस कांगजमना हाइकिबदा मणिपुर हिंदी की मही मसिंग तंबीबदा मखा थाबा क्लास तगी हौना तंबीबा दरकार ओइ हाइकी Human Resource Center and Research Institute Nagamapalna Sinduna Anisuba State Level Scholarship Scheme Competition da makong mathang takraba singda manamathum yethopagi tharamama ngasi Rupmal Theatre da pangthokre tharamadu da Manipur University gi MIMS ki Professor CS Ibohol Hanagi Press Secretary S Nailendra amadi Professor Chan Babu Namaroi Myo Singwena Saruya ki competition aduda makong mathang taraba singda sel yauna certificate piduna pungning thawatke Professor CS Ibohol na हाइकेबदा महिरे सिंगना मसागा चानगदबा मही मसिंग तंबगी लंबी खंगदोप तंगाई फदे मसागा चानगदबा ट्रेड त चलबदी मतिक चाबा मिसक अममम ओहेनबदा यामना चाउना माइ पापा ngमगनी हौजिक मणिपुरदा मरुवैरिबा असि चानबा सिनफमगा चुनगदबा मही मसिंग तंबनी हाइके मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल सिंधुना नुपी फादोक सिंगी ओइबा स्पेशल प्रिजन स्मार्ट कोर्स अमा था असिगी तांग कुंतरुतगी आउट ऑफ लिविंग सेंटर गा पुन सिंधुना चथक्रे नुमित निपानी चुपना चथगदबा कोर्स असिदा योगा तापी तंबीबसु यावरे कोर्स असिगी मतांगदा जेल गी एसपी टी सुभाष चंद्र अमदी आउट ऑफ लिविंग इम्फाल गी एसएस रोशनी अमदी डॉक्टर आरके नोनीना चथरिबा कोर्स असि यंगसिंकी मणिपुर अहानबोइना दारमिया सीमेंट की एलआई स्टील कौबा ऑफिस कोइजम ज्ञानेश्वर बिल्डिंग चिंगमेरों खोनांग अनि कारकता हांदोखरे थरमदुदा आईएलसीडी मिनिस्टर ngमथांग हाउके आईजीपी क्ले खोंसाई अमदी इम्फाल ईस्ट की डीसी एम जॉय मरुइबा मियोइसिंगोइना सरुक याखे हंदक क्लास 10 की परीक्षा दा फर्स्ट पोजीशन ताखरबी बेलोदी खोइरोम अमदी क्लास 12 की परीक्षा दा वांगना मार्क फंगलखरबी रति मंजूरी हजारीमयुमदा एलआई स्टील की माइकेदगी लैपटॉप अमम मेमेंटो साइटेशन अमदी सेल ओइना मथंगसिना लुपा लिसिंग तरामाथोय अमदी कुमाथोय पिदुना पुनिंग थगतके एलआई स्टील की माइकेदगी लमदम असिगी नहासिंगदा थबक पिनबगी अखनब मियंग थमगनी हाइके कोर्ट लाइफ की मियंग मखादा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी मणिपुर सिंधुना निर्मला होटल दा स्टेम सेल ट्रीटमेंट की मतंगदा साइंटिफिक सेशन अमा पांगथोक्रे थरमदुदा कोर्ट लाइफ के टेक्निकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांतो चौधरी ना मियोइबदा याउरिबा खोइरी की मतेंगना लायंबगी मतंगदा वांगांखे सोसाइटी की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एल रंजित ना मियोइबगी तमथिरबा लैना मखल कया खोइरी दे याउबा ई सिजनरगा माइपाकना लायंबा ngamle हाइना नौना पुथोरकली पोकपदा ngairiba angang कक्थलबा खोइरी हुंदोकपा असि मफम अयामदा चनरी मणिपुरदसु खोइरी फुमजिनदुना मांगनखिबगी चनबी लेरी खोइरी असि फजना योगतुना थमलबदी कैंसर गुंबा पुंसी मांगबा याबा लैना कया लायंबा ngamle असिगुंबा ज्ञान असि मियामदा हेना खंगननबगी पांदमदा साइंटिफिक सेशन असि पांगथोपनी फोंदोकी की खोरी की ब्लड सी माउंडा काप्सिलगा अनाबसिंग से फान बंगमना अदुगुंबा रिवोल्यूशनाइज ट्रीटमेंट अमा थोरकपदि अखोइना असिगी असिगुंबा सेशन असि मणिपुर दले प्रजागी वना कानबा फंगने खला अखोइना एरेस्ट तौजो संगाई प्रो ओपन में पिलुम न सिंधुना हंदक पांथोकिबा एसएसएलसी एग्जामिनेशन दा माइ पालबा महरी सिंह ओपगी थरमामा संगाई प्रो ममालकाई दलेबा कम्युनिटी हॉल दा पांथोक्रे थरमदुदा चंगांग जिला परिषद मेंबर एम पारिसना संगाई प्रो यूथ डेवलपमेंट क्लब की प्रेसिडेंट टी ब्रजविदु अमदी बीजेपी यूनिट पासोईगी सीएस बिजोय सिंह अमदी अतेमियो कैस उसरया के लुपकी माइकेदगी माक वांगना फंगबा महरी सिंह दा मनामथम पिदर पुनिंग थगवतके सीएस बिजोयना एजुकेशन याउदना चखोटपा समाज ओइबे यारोय सेकेंड डिवीजन अमदी थर्ड डिवीजन दा लागलबा महिरुई सिना निंगहनबा तौरोइदबनी महिरुई अमा ओइबा तारबदी महिमसिंदा थवाई याउबगा लोइनना थक्सी खासी लेबा तंगाई फदि फोंदोकी मिगी टेलेंट अमा सक्सेस ओइबा हाइदगी होनबदा ngamdab leite aigi sasing mayamsu honabiyu nongmudi soidana manipur gi so adumba mi ma thokku ngamnaba koi mayam support leite जुको तंपाक नागालैंड ना लौशिनना बहनबा सीपीआई ने यादे माउगी मियाम ना जंगशिलापा खोंजंग खुदिमता कोंथौजम लोकल काउंसिल ना बफुंग फाना सगकनी हारी अमरोमदा कोंथौजम असेंबली की मनुंग चना लेबा रिसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मणिपुर सरकार ना मुथना बहनरलिबा असि केंद्र की एमएलए अमसुंग एमपी की थौदांग वाटपदगिनी स्कूल असि मुथतपा यारोय हारी मरथनाते ब्रेक अममो ब्रेक की मतुंग दा मुकना तरान उचरी
MI Department की मखादा साबा फुमलो लेकाई कामेंखोंग लेबा मिनी दाम दा अरानबा मोंग सेल अनिरक थोकना लौथोकलंबा अमदी नंबोल केंद्र की मनुंग सारिबा दाम सिंह प्रजा सिंह दा कानबा ओइदे हाइना BJYM मणिपुर की प्रेसिडेंट ओ मालेस ना फोंदोक्रे RL स्कीम अमदी मिनी दाम की फिबम येंगसिन बच्चपदा महाना वाफम असि फोंदोखिबनी मिनी दाम असी इंग्लिसनी सुबना मंगा सुबना तरुकता लुपा लाख तरा अमदी इंग्लिसनी सुबना तरेट सुबना निपान दा लुपा लाख निफुगा तरेट हेना लौथोक्रे हाइरी इरोम मैजराव मखादा लेबा RLI स्कीम असी सिजिनफम खंगना लेरे अमरोमदा किलोमीटर तरुक दशमिक अहुम सिनोरोम सांगबा वाइसेल मरिलदा मिनी दाम तरुक साबा मिहुत कांगबु असिना थेंगनरकी दाम सिंह असिगी मनुंगदा लेकंगदा साबसु यावी वायंग खोमन मरिलदा मिनी दाम अहुम साबसारी मसिगी मतंगदा लौमी सिंहना पेंदा वाफम कया फोंदोनरकी हरिबा पुखरमम खुंगंगदगिनी आइगी मिंग बिजोय कौजे अदुबा सरकारसदि अखोय प्रजादा यामना खुदोंग चाबा पिबदि मानबा अदुगा पोती यौ होंदबा क्वालिटी मेंटेन तौयेजु खंगदे तौदेजु खंगदे मोय चानिंगदे चले अखोयना कंप्लेन तौरबसु मोय अदुम सुता ताबिद्रे अरे अखोयना लौ इसिंग सी फंगदबा इसिंग जी फंगनबा होनबदसु अखोय इसिंग जी फंगबा ngамद्रे दामदि साबिरे अदु इसिंग जी करमदे कमाय तंग पिबिगिदनो सिदा नते मथंगी दामसु तौ होरेन जेंबियो मसैदा चेंथरक कंगिना पलकान इसाउ थोक्तरा साइ नायत की लो सिंग याव वाबा लोय मांगेबा लोय मांगबा मोय ओ मालेस ना मखाता ना फोंदोखिबदा दाम सिंह असि सिजिनबा यादबा अमदी साबा लोइसिंदना थमलंबा कया यावरी मणिपुर सरकार ना लौमी सिंगी करिमता खंदना आराम थबक कया चथरिबा असिगी मतंगदा सेंटर दा चतुना रिपोर्ट पिसिलगनी फोंदोखि कोइना लेरिबा जगा सी फुमलो लेकाइनी सिगी लेरिबा दाम सी लाख निफुगा तरेका लिसिंग कुन्नी मोइना लौरमिसे सी सिगदनी आइना हाइजरिसिना अदुगा ममांगदा 2056 दा लाख तरा अमगा लौथोगा 2078 लाख निफु तरेका लिसिंग कुन अना लेरिबा ओइरिबा सिग सक्तम मसिनी मसी यामना कोइना पेनिंगाइ ओइद्रे अदना ngasi ओइरिबा लेरिबा सरकार से तचेंगना प्रजागी येकनबनी VP Gopina NDA सरकार असी चही अमा फारकपदा करी थबक तौख्रबगी हायना कांग्रेस ना वाकम मिफम फावबा चथरी अदबु कांग्रेस सरकार ना सेंटर दा चही यांखै हेना अमदी मणिपुर दा चही 13 सरकार पायरकपदा करी तौरबगी हायबदु मियामना खंगनरबा वाफमनी फोंदोखि कांग्रेस की यूथ की प्रेसिडेंट का लोइना मखोइना BJP की सरकार सिबु सुटबुट की सरकार ना मोइना धरना फमदना सरकार पाइरिबा मणिपुर शासन तौरिबा दुम कांग्रेस की सरकार की यूथ किना धरना फमगलकसिना हा मने दुगा मखोइना खोइदा सुटबुट की सरकार ना खोइदा मखोइना बदनाम पीबसिदी चहीम की डेवलपमेंट ना मोइना खोइगी डेवलपमेंट शो तौनु पुलिसदी मखोइगी चही 3 की डेवलपमेंट सिदी याम लेरमे ngasi अखोइना उरिबा RLI की स्कीम याम अदि माइनॉरिटी की स्कीम याम सिना मखोइगी करमना डेवलपमेंट तौरिदी अखोइना उरे लमसांग केंद्र के मनुंग लेबा लमसांग विलेज के अमतंगारबा लंबी असि फिबम यामना फत्रे वर्क्स डिपार्टमेंट ना यंगसिनबीदबदगी लंबी मेदा कोमजाव कया लेरे मसिना प्रजा सिंदा खुदोंग चादब कया मायुंग नहले मरी लेनेबो अथॉरिटी दा मियंग चंगबीदबदी लंबी असि हेना सोक्सिन दनबा माल पुबा गाड़ी अमदि अते गाड़ी कया चथोक चसिन तौबदा अथिंग थमलगने हाइना पीस एंड यूनिटी क्लब लमसांग मेयाई लेकाय ना थादरप चेरोल अमना खंगलकली मरकथना थबकी पाउ फंगबीगनी थबक की पाउ लौबिरसी इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर खरा लौगदोरी मसाग सही 19 निफुनिथोय फावगी मनुंग लेबा ग्रेजुएट पास तौरबा मियोसिंगना जून के तांग 30 फावगी मनुंग दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर ना शिलोंग दा ओइगनी हाइरे इंडियन नेवी के सेलर खरा लौगदोरी मसाग सही 13 कुनगमाथोय फावद लेबा 10+2 पास तौरबा मियोसिंगना जून के तांग 3 फावगी मनुंग दा ऑनलाइन दा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरे मथक्ता पलिबा थबकी पाव असिगी अकुपा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी अमरोमदा मणिपुर हाई कोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता सही अमगी ओइना लो असिस्टेंट अहुम लौगदोरी थागे तोलब लिसिंग तरागा मंगानी मसागे सही 13 दगी हेलोइदबनी माई के थाक लो दा ग्रेजुएट पास तगुत बगलोइना यामद्रबदा मार्क साद यांखै मंगा फंगदबनी फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतम जून के तांग 13 नि हाइरे थबकी पाव ngasigi matang asida loizare makha taba paw amuk lowisi
Handakta nauna Imphal East linkakhiba nongpok lengak apunba nupi lupna Manipurgi khunaida nomugi lekha tahaliba thawong singda miyeng changduna sengdongna bahonaragani hari wangkhaida leba mapi council gi office ta pangthokiba pawu mifam amada lupki president yumlembam memana lubasina nupi khunaida chathaba crime singda mapung oina mayokna duna thabak tawgani Manipurda lediba restaurant amadi hotel singda nauriba nupi lamchat mangnana ba chathariba sing drive chathaduna akanba miyeng changlagani amaromda Tripura gi Chief Minister na Armed Forces Special Pass Act lokthokpa ngamlaga Manipur gi Chief Minister na karigi lokthok ningdribano hangki pawgi mifam asida lubasigi atay luchingbi kya susaruk yaki Juboveli ji ekogi lamni macindadi iji bang mangaloi adu tawroi ekogi lamda adu tawbayaroi hekta haiba thabuk oinadi sutok tok thorataba adunadi kharagi matungdadi ibubi sina soidana maki Manipur pumbase GM Hall da Chatharakiba Mari Suba Street Level Watermelon Festival Ngasilo Sikre Ushinmagi Tharamda IGP S Manglem Jau Manipur University gi Assistant Professor Dr. Chunglen Meshna BJP Manipur Pradesh ki Secretary Administration M Ashwini Kumar Susaryaki Festival asida Imphal Isamadi Thawbal gi stool Taramathoi Saryaki M Ashwini Kumar na lamdam asida gi putholiba tarbus yokhatuna henna pothok puthokna bohona badam yeng changbatai haiki Nomaizing Numita IMC gi order gi wangmada gari parking gi paisa loromba NGO ama Imphal Sporting Club Khwai Brahmapur lekai gi members na fagat club ki secretary na phongdorpada hogiba chahi gi December 13 da IMC gi executive officer na Chongtham crematorium dagi Kasturi Thong Fawgi parking Singzamai Bazar da leba Neo Foundation ko by NGO asida piki adubu order asida nomaizing amasung atay ban natraga general strike singdadi yawroi haina palli order asigi onataina badang asi NGO asigi mioisina gari parking gi paisa lowa thengnabadagi fagatpani matungda asigumba thabak tawdanaba mari lenaba singda appeal tawri Thawbal Municipal Council Ward number 13 gi councillor Y Umakantana lekai gi oiba chakwa thorang abadi miyamna phangpham thokpa hak kaya lana sizinare haiduna ngasi Thawbal giamda ward asina konba mafam gi akoibada miyam gi khongchat ama councillor gi thawong yaningdaba phongdoktuna chatkre giam sifai Kiam Litan Pokpi Building and Other Construction Worker Union Amadi Lekai Miam na Chatkiba Khongchat Aduda Housing Scheme Gidamag Miam Dagi Khongkat Kiba Paisa Handu Old Age Pension Councillor Gi Furi Khawdagi Piba Saganu Bofam Fambi Singi Card Athubada Fangalu Haiba Banner Sing Paike Union Gi Secretary L Pramona Councillor na Scheme Kaya Yauna Thabak Thoram Kaya da Miam Gi Khanna Thabak Tawde Chahi Ahum Mari Farak Laba Housing Loan Gi Paisa Lokaga Housing Fawba PBD Low Cost Latin Gi Senfam Kaya Su Soi Saduna Lokthokre Haiki Handak Pangthokiba Class 10 amasung Class 12 ki examination da Jiribam Higher Secondary School gi oina mithoi mihelaklaba Maheri Singh Manapidun puning thawakre Handak ki 10 examination da school asigi Maheri Amandip Mishra na nipan suba position taduna government school singi manungda position laropa ngamba school oikibani Handak Haidokiba Board amasung Council gi examination da chada humbudra amasung masigi mathakta leiba Nambol Maikaida leiba Maheri Singh Manapidun puning thawakre Development and Protection United Voluntary Organization Nambol na sinduna Public Theatre da pangthokiba thorom asida punna Maheri marfudra taruk ta mana kusinaki Maitei Education Society Modena sponsor tawduna handak chahi class 10 examination da pass tarolaba Eastern Science School gi Maheri Singh Manapi bagi thorom ama school asida pangthokre thorom asida Maitei Council Moregi President M Thoiba Maitei Education Society gi Secretary L Brozendro Maitei Advisor E Kuber School asigi Headmaster K Shyamo Susaruk Yaki Sagolban Kendra gi MLA oina chahi ahum mai pakna thabak tawbada miyamna tengbang pirakpagi thorom ama ngasi Kendra sigi MLA RK Imogi yumda Sagolban Constituency Progressive Committee na sinduna pangthokre thorom asida inglisini taranithoi dagi ngasi fawba pangthokiba amasung pangthoknaba pandam thamliba thabak singi akupa marol yawba booklet abasu phongki MLA RK Imona miyamgi damak thadarakpa chakwa tharangi senfam siki ama fawba lanai oina sizinaroi pitharakpa senfam dagi lanai gi hapchinduna thabak kaya paikhat Pangthokiba thabak phongdokpada chingnaba amata lehendabani Manipurdadi Congress natana atai party gi chanafam lekhiroi haiki Kakching angang chingi chingkhongda hana electricity department na occupy taromba mafamda kakchingi akoibagi maigi fivam faganaba RAPDRP scheme gi makhada 33/11 kV power station sagatuna install taunanaba thabak pakhalapabu joint non government voluntary organization amadi Turel Wangma
Young Learner Association na maigi thau puriba Chief Minister bu thagatpa phongdorli asigumba miyamda kanaba pigadoriba thabak torom asida kanagumba kharana media da yetnaba malhalaga thabak asibu thinta hananaba sinba manba thawong ama chathariba asi laibak thibani athuba matamda thabak hobiduna mapung fana loisinanaba honabada association na mating pangani hairi hauzik sanabagi pau Masih sana bagi pauda. Manipur Rifle Association asinduna tha asigi tang tarutagi numit kuntaruk ni chatharakibat non-residential basic coaching camp ngasi khumalapa ke shooting range solution kre luisin bagi tharumda Manipur Olympic Association gi President Minister I Hemochandra Association gi advisor S Krishnammohan amadi Senior Vice President Ras Chandrana Thoromapu Singh oike coaching program asida nupi macha nifu mari yauna punna sutar chamaga kuntare na saruk yake tongan ba S group category gi chahi nipan dagi taramanga phawbagi Air pistol da Pritamjit Maibam Air rifle da El Aguras meter kumanga ge standard pistol da Y Dimiras meter yankai ge rifle pistol da H Mangang Chana ahanba takre nupi macha ge air pistol da Sylvia Lukrakpam air rifles da T Bidyarani meter kumanga ge standard pistol da su Bidyarani na ahanba takre meter yankai ge rifle pistol da Sylvia El na ahanba takre Mako mathang taraba singda Thoromapu singna medal amadi certificate sing kusinaki FC Team B Morangkhom na first led athopam chawra singa Memorial 7A side men's open football tournament ki winner oikre top FC na sinduna social athletic club ki ground da team tara nipana group mari thok na khaidok tuna chathariba first led athopam chawra singa Memorial 7A side men's open football tournament ki ngasi sanaki ba luishin bagi thoromda top dusera Gram Panchayat ki Pradhan Tes Gumti Upapradhan El Gulapi member Tes Surbala ke Tama Nahapam Indrajit Susaruya ki tournament asigi ngasi sanakiba aruba match da top youth club top amadi WFC team B Morangkhom apiba matamda goal amamam chanaduna draw chapadagi kick from penalty mark na decide tawda WFC team B Morangkhom na top youth club topu goal taruk manga da maithiba piduna tournament asigi winner oikibani winner oiraba team da trophy ga loinana lupa lising kun runners up taraba team da trophy ga loinana lupa lising tara piki Manipur Kang Association ki chahigi oiba General Council meeting Kaisamthong Elamam Lekai Daleba Association asigi Treasurer E Sobhagi yumda pangthokre hairi Manipur Chess Association ki chaliba chahi imisani taramanga amadi taranipan fawbagi thaupugadaba office bearer sing khanbagi election ngasi New Thumbuthongi Chess Club ta pangthokre M Samarjena President T Jugeshwar amadi K Subhasandana Vice President T S Navachandrana Secretary amadi Y Tarakishorna Treasurer oina khankhre hairi Kulumdoi Suba National Mini Volleyball Championship da Manipur na ahum suba position takre Volleyball Federation of India ge miyeng makada tha asigi kuntareta gi Tamil Nadu Volleyball Association asinduna Tamil Nadu gi Peruduri Irota chatharakiba Kulumdoi Suba National Mini Volleyball Championship ki ngasi ahum suba position gi sanakibda Manipur na UP bu point kunithoi kumanga taramapan taranipan kumanga amadi taramanga tarahumdoi set ahum anida maithiba piduna tournament asigi ahum suba position Kibani. Sekmai Kangjebung Youth Club na sinduna club asigi ground da team taramathoi na group mari thok na khaidok tuna chathariba first case Jatra Singha Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba group D gi aroba league round match da Flam Babupara amadi Tafaspa Tavungko goal amata chanadana draw chakre team animak chathariba tournament asigi quarter final changkre hayang ahanba match da Basai Thamaiban amadi Yumbu SVFC team B Sekmai ga sanagani anisuba match da VBFAM Kaisampat amadi Amofa Moiranga sanagani Monica Devi Sports Academy Kasar Assam na Manipur gi International Weightlifter Laisram Monica gi mingda puthokpa sports bulletin ama Chief Minister Okram Ibobina release tawkre Chief Minister Office Chamber da pangthokiba tharom asida Youth Affairs and Sports ke Director N Ashok Kumar Weightlifter El Monica Sports Academy asigi Managing Director Bidhan Sinha Susaruyaki
गोवा की पनाजी पांथोखिबा 53 सुबा नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप अमसुंग हिमाचल प्रदेश पांथोखिबा मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप दा मेडल फंगलखरबा अमसुंग सरुक यारुबा IMC वार्ड नंबर 3 की मनुंग दलेबा एथलेटिक्स काउंसिलर एस न्यूटन चंद्रना तराम ओक्रे थांगमैबंद लेबा काउंसिलर की युम दा पांथोखिबा थरम असिदा हाना चेयरपर्सन ओरंबा एल बिरमनी एक्स्ट्रा एस एकेडमी की प्रिंसिपल एल रघुमनी हेल्दी वुमेन सोसाइटी की प्रेसिडेंट एम इबेमल सुसरुक याकी एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की एनुअल जनरल बॉडी की मिफम चाही असिगी जून की कुमाथोइदा ऑल मणिपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की मीटिंग हॉल दा अयुक पुंग 9 ताबदा पांगतोलगनी हाइरी गोवादा जून कुमंगादगी कुमापन फाव पांगतोगदरबा फीफा गोल कीपिंग कोर्स दा सरुक याननबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की एल रोनी बलाचनु ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ना खलगले हाइरी ngasi no mugi oba inga sai pau pizari ICAR lamfe patagi fangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi saba si degree celsius kunthani khwaidagi ingmana degree celsius kun dasmik marini nungshite yawa ising manil gi chang ayukta chada marifuni thoi nuthildana chada humfuma thoi nongjugi chang millimeter sunyani loislakda maro ba pau mukana pizari हंदक MLA दगी डिस्क्वालीफाई तौख्रबा तृणमूल कांग्रेस के केस जोयकेसन TS बिश्वरजेट अमदी ओलुखोई BJP दा याउख्रे डिस्क्वालीफाई तौबगी यानिंगदबा फोंदोकपदा स्पीकर अमसुंग चीफ मिनिस्टर की बितम मैथाबा मरम चादे डेमोक्रेटिक ओइदे हाइना MPCC की जनरल सेक्रेटरी जोटिन वाकुमना फोंदोख्रे अमदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइना मीडिया दा फोंदोखिबदगी ऑयल पंप कया थाउ लेट्रे हाइना थोंगनबा हौख्रे ngasi dai स्टीवन पिजबा पाउ मता से सिंजरी मिंग ताबिरि बसिबो मुका हना खुरुमजरी